Assalamu alaikum. Namna thérapie le 6e mois 2023. Melen salmina nokko ka wondon e hawre deedi Allah ndi hande kadi ko dungal lamuyi de mari yoga e toppe de wawde sendodade. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Merci partager ce live. Wawen sendodade yoga e toppe bismillah. Bani adama en wi koko anda kon tampinayma. Sida jogi oto wala andangal kona mécanicien ɓe won ma tampinde ko angal andugol ma o. Sida jokki diina a andaka wona ceernoɓe ɓe won ma tampinde, wona batini wona mbile, ko majjere ma nden won ma tampinde. Sida jokki politique hiɗa tampi wona politicien won ma tampinde, ko an suɓi wongol engrais. Kala wonɗo engrais ko labudda o tampa. Sa naati e dewgal a anda ko woni dewgal, a anda res a waɗali formation fi mum an on a hewti jombugol, a hewti jombede ko yawgol. Wona dewgal ngal won ma tampinde, na hay wondiɗo ma won ma tampinde. Ce sont des facteurs déclencheurs. Ko majjere ma nde won ma tampinde. Nde ɗo majjere ma noon no humori ko wiyete comme brainwash. No woodi yimɓe ɓe sooɗoto e ngaandi goɗɗo ɓe inna ɗum neydi. No woodi yimɓe ka hoore leydi ɗo ɓe sooɗoto e ngaandi goɗɗo ɗo wiyete brainwash. Ɓe sooɗo ka ngaandi ma ɓe innama ko neydi. Ɓe sooɗo ka ngaandi ma ɓe innama ko gandal, ma ko diina, ma ko hiwgol ma. C'est pour te protéger. Là, ɓeɗo fappo wona ayɓe ma ko woni gagnoma on, gagnoma hulɓiniɗo on ka nder hoore ma woni. Ko nadata kon ka nder hoore ma ko holotoɗa kon no wawi waylude gurdam maɗa waɗaɗan jahannama, ma no wawi waylude gurdam maɗa waɗaɗan aljanna. Donc tout est ici. Merci mon frère DJ Ibrahim Mamadou Saïdou Diallo depuis Paris. Bonjour. En garay ka bimbi ɗo kadi siko ɗum Allah muyi en gara yewte koko wiyete brainwashing, soɗagol e nga ɗum no heewi kamen, no heewi kamen. Sa yii kamen no niɓɓi, batini no mari doole, bile no mari doole, ñaamiroɓe diina no mari doole, ñaamiroɓe politique no mari doole, ñaamiroɓe penale no mari doole, ko yimɓe ɓen sooɗa ka ngaali maɓɓe. Partagez le live. Ko ngaani ndin jiiɓa. Ko honde tuma noon ngaani bana adama on jiiɓete. Sanga hontoji ngaani bana adama on jiiɓete. Par ce que na won ɗo o wonɗoma maltraitude, on ɗo wonɗoma jogande bonde ka suudu. Mo wonɗa wiide a ko ni o way ko nawnuɗo ala hakkil, mi sikko susta ukkade police jo ka laawol. C'est que mo mari hakkil. Piyata o police jo ka laawol ka, o yennatamo ka, c'est que mo mari hakkil. Mais fi hon ɗum a ɓe wono ɓe ma jattude jawde ñaama, sikki de ɓe yata ka laawol ɓe fotta goɗɗo ɓe waɗa mo ɗum. Partager maintenant. Donc ko tuma tawi bana adama o ala hakkille hisuɗe wawayɗe temude piiji ɗi, ko porto wiyata discernement. Si tawi bani adama hakkille makko ɗen hande kadi ɗe hisa, sabu needi ndi o neyira, sabu gandal ngal o jangi, ko enen sikki janguɗo no mari hakkille no yurmi.
no wodi jangube ko jaañe woni ka ngani mabbe jaañe je précise ngambe fu no wodi jangube ko bobo huy parce que be jogaki hakkil hisuki ko dum porto wieta discernement wonde bana adama tawata himo tagana nyaawugol piiji di nyaawore laabunde nyaawore bangunde o wallina piiji din kadi do wala bana adama hakkille makko den sino hisi so yi hunde ma kongol o de'ita taw anditirta goddo haala anditirta goddo ko attima banginan kaka golle les actions di fenata golleji di fenata golle den de fenata mais si tawi ala ki do hakkil ki dum do atagidaymu ruwati Allah inni o teddini bani adama na argol dum nyama walo darna kubeje jane jawra jolda mantano yimbe ben naadu ko bay an mo jonnuma goddum ko wette hakkille hisude ko senduma e kulle de tu n'as pas été programmé comme un robot an ko senduma e malaika be da buri malaika valeur ko wona da rewinede udate haaweta natata e sugida buri mo valeur donc garay partagez le like, mettez le cœur e gara yewde hande ko sanga honto e ko honno yimbe be soodorto e ngani bani adama ka neediji ka gande ka dewle ka entreprise ji ka feddeji ka partiji ka association ji wo ko jokkere en dam mi ara hande mi sifanoma ko honno bani adama soodorta e ngani bani adama dum do ka thérapie min wowi wadude e bay dat mu lanni en ara men sendo do e mo partagez le live mettez le cœur Allah ko tampinta bani adama hewtiti din kongudi bi ala du wadi bani adama no hitti le o famata ko non thérapie no wodi do himbe buy ko hundu ko e dengal haalir dum be mari e gite ndarirde me be ala noppi jentorde donc sa hebali thérapie ko ya hebu ko jentoma ida yiya do yimbe buyno nawni be ala woni ko jento nawnare mabbe den ko de wonno be ala ko nyaawa be tumbe mari goddo ara no sifanade makko hebi dum an kadi fuddo da sifade ko hebuma tan ka nawnay mon ayi batterie ko plus et moins ayi courant ko phase et neutre si o yano e tension an ko ya won neutre c'est ça la thérapie donc le thérapeute c'est quelqu'un qui est capable d'écouter men ko dum men godda men jentoma wawa yaltinde dem bombuje ces émotions désagréables din so andi ya hebal ka yaltina bay perlette atajiti yite e gundo arrivi e piji kono a hebali ka yewtaadi voici la place de la thérapie ala ko muusi hewtitinde tawata no wodi ko wawali yewtude ko bal mo yewtita ka bantuda dengal wo ko munya nene ko do woni ka fo muusi ndi non beydo parce que ça fala ma yaltinde ces émotions koko so andeji qui ont colonisé déjà ta vie
ay bal nour ko gentoma finalement tu vas réavaler à modi tay woni et ça devient plus fort. Merci Barry Mama Barry depuis la Belgique. Merci beaucoup. Oui, bebe yatano dogan no lube ga mocco be no inna naati yalti ko capitation ba na jinna jokki be ko nawnaaje hibe nawni me na jinna haaju jinna e bandu mando jinna andaka wonda andaka jinna woni on mo nanta no hala inde jinna o nanali hawa jinna hande so nani dum atawata mo mais bay hakkille den no sooda e mum wenta ko brainwash haray fenane den no wodi kala bani adama mo hakkille mum sooda e mum fenane den no way wa sukkare ma susata fiwtude go balsi on nani gonga ko fenane wiyata so nani fenane ko go wiyata junnita haray hewti non ka fu dabba ka fawtoda hewti ka dabba ko wiyete ko calme dejere hewti ka dabba assurance yaltu yo survival mode o survivre yaltu e dum ko be no duwa yaltu e dangurna yanta kala nananta kala yaltu e dangurndang nyamobe hudo dum jeli wonta nanda ko dum jeli marda wayno gasayda wadi ka hakkille ma a hebay duubi buyi wadi do moy 80 nanda ko dum jeli marda laari ko lutti yon gashi a wi hebay 80 ta bay ko angé Allah ñu gasa hamdi anaw yey mais menen ka thérapie ko hande men mari si men fini bimbi mede mari 5000 francs mede yondinaade be yame nyama bread me jokala wala jango no jungo jango ton ko jango gon kadi an bay an da wi aya hay 80 ans kasi ma 100 ans yetti duubi di marda din tappa do moy kono tamma dari ko ngol lutti do kono jokkuda ko wondum hadi wonda e mo yiduda ko wondum hadi golla golle welede ko wondum nyama teji welede ko hadi yalta voyage ko hadi dabba ka jala hadda ba ka fontoda ko hadi fuddoda no ngurude e ko darnuda honno won ma hadude mayobe bembe foppet mabbe. Merci mon frère Pente Diallo depuis Langola. Mayobe bembe foppet mabbe Allah jettiti buy ka juudi ando. J'ai connu la rue, j'ai connu la prison. Oui, dans mes mains ici. Ninse mabbe de na bay be alano yawde golle be alano na wona ba aktira ninse mabbe de fu ko hanno be suusa be wada ko be fala ko ça c'était les regrets parce que be maidi e fali e suno be dogi hunde de jokkabe e sikuno goddum no jokkibe be dogi ha mayden tebbibe be yejiti tay fus jokkabe be sikki adna fu ko kambe suti jaka goto sutaki ala ko muusi hewtiti konko yewta dar do joni sida mari ko yewta hakkunde ma e goddo me wala jabbe yewto no wodi ko faala da an e goddo yo yewtu labbino me wala jabbe yewto no muusi bul muusi ndi ko wada da ko voilà la place de la thérapie koko yeta no doga fo no yaha batini no yaha bile no yaha toro duawuji no ngasa gaburuji. Voilà, c'est des personnes malades. Goto jokka hay e goto jokkama goto ala o pouvoir min nawna shelli halam maɗo goto ala doole koko nanata
ceernojo no dari e mimbar ajjegere gari tout ça c'est des endormis. Ko Allah jogi fiyakeji ngurdam maɗa kono noon o suɓanta kam o weƴƴitata leydi ndi o hibba ndiyanɗa o suɓanoma awdi ko an andi ko awdi hon ɗum faala awdi noon ko waldinɗa o ndiyanɗa nde hibba e hoore mum ko ɗum fuɗata so ñayi. Allah weƴƴitantama leydi ndi o hebbina leydi ndi leɗɗe e kulle e ngaluji o yuppa ndiyam makko ɗan o suɓanoma kadi awdi. Donc il faut avoir l'esprit de discernement. A wawata heɓde ngal ɗo gandal sona e thérapie. L'esprit de discernement hakkille gisuɗe o ɓurana mo wiyata ko thérapie ɓurɗo mawnude ka hoore leydi ɗo ko ɗum waɗi si Allah wimo shifa ɓe nako lekki na lekki de shifa ko dikka na lekki de ko firo bongo noon ranan ka lekki ɗum ka yiɗaɓe koje ɗum ɗo ko lekki kara sona mayde heyka ko dikka wiya dikka ko jikkuji ɗin wona lontinede a dikki ɓurana ko golle ñallal ngal fowtoɗo jemma o sa faami a dikki par ce que ɗo e ngolngol ñawday lorraji ko heɓuɗa kon foppe ñallal ngal no way sa ƴetti téléphone ma on a yirtintinimo a looti a yirtintinimo a rebobinimo redémarrage téléphone mo waɗetake a jour iɗa andi on no way ko e maɗa ko e buyko non way. Merci Amadou Ba, merci Fatou Sara, merci beaucoup. C'est ça la réalité. Gonga kan ko duwaɗa ɗaɓɓude c'est l'esprit de discernement hakkille hisude andi hakkille hisude hara yiki mari doole ndiki ñaawata pikiɗintano laaɓi laari no ñaawirtano laari ñaawoje maɗe no yurmi no ñaawa tun no ñaawa no sikkito tun no sikkito par ce que neɗɗo tawɗo hakkille makko ɗen no hisi ɗuuɗa ñaawore hare ko kumpa hare mo humpa neɗɗo tawɗo hakkille mum ɗen hisa koye filtre ji o yiyata aduna o par ce que gaani makko ndin no sooɗayi koye filtre ji o yiyata aduna o no way sina ka nder suudu ma fenêtre ma on no tuuni eɗa suti kawtal ma ngal koɓe wuppi o no tuuni kala koɓe wuppi laaɓaali yeɓe coñci maɓɓe ɗin laaɓaali ko fenêtre ma on ka wonɗa ndaaride ɗon tuuni mawdima immo ñande go ƴetta charbeti ƴetta sabunde loota fenêtre on ha o laaɓa o wona naturel ara daroɗa e neɗɗiye awa hande noon ɓe laɓɓini coñci ɗi ɗin ko laaɓuɗi noon ka wonɗa ndaarirde ɗon ko ɗon tuuni ka wonɗa ndaarirde diina kan ɗon ko ɗon tuuni ka wonɗa ndaarirde politique ɗon ko ɗon tuuni ka wonɗa ndaarirde jawdi ɗon ko ɗon tuuni ka wonɗa ndaarirde wondiɗo ma on ka dewgal ko ɗon soɓi. Merci ma chère Fatou Dingraye, ça fait longtemps nous sommes ensemble, Soyenatou, merci beaucoup. L'esprit du discernement a heɓata ɗum sona thérapie yaw Sorbonne a heɓata ɗum yaw janga Sorbonne ha wawi debbo no wawma hendade o loota ngande ma ndin o feetini o metta jawdi ma ndin o tappe o surre o yana goɗɗo ɗum gorko no wawma hendade o metta jawdi ma ndi o tappe o waɗe chantage o darneɗa karam ko batini kan ɗum on ɗum ko rewa feƴƴa parce que l'esprit de discernement n'est pas là. Si goɗɗo yewti o sonki ya wonde wondiɗo a yi o wowa sonkude mais o sonki wona tampingol ma o faala ko jentede sigi
ala nande noy si bobo ari fuɗɗi kama yewtude Allah waɗa nana on yewde ko sona ɗum o tappete laaro ɓiɗɗo ma on feware si o yewti goɗɗum a nunni o faami ko nunnuɗa ko a nunninkini o joɗɗinante ka yeeso wow ko fi on ɗo Allah jonnuma noppi ɗiɗi hunduko goto ko fi ya jento plus ɓuri haalugo ko mais en ko haalaten ko no ɓuri ko jantoɗen ko sa yi tun goɗɗo o ɓangini yewtere nde ardi e sonko ma e ñaaɗen ande soit il a été traumatisé on a soñjugol ma il veut juste être écouté mais ɓen kadi ɓay ɓe anda ko woni thérapie ko inni ko ƴettugo téléphone koto e baba e kaw e nene e on yehi kami waɗa aɗa andina e téléphone mon tum ɓen ɗon kadi ƴetta awa kaari no jartade fewdo ɗo ɓe liiɓe a wallina e téléphone tum gan kada ƴetta a nani ko kaari wi ko on sikkuno ko hun ko kuddi donc mo tankaki nene mo donc ko huuɗaɗo wona ko ɓe anda ɓe anda bani adama ko tedduɗo haray honneur makko on dimu makko gundoji makko ɗi goɗɗi waɗi wiwede ɓe anda ɗum goɗɗo noon dima wullitike e ma fi privé ko woni ka nder suudu ɗum nanama ka yaasi namo ko ba e beteke si kanko anda ɗum an andu ɗum donc arana men noon toɓɓere men nden ko on no wiwno ɗen merci Mamadou Saliou en wii ko honno ɓe sooɗorto e ngaane maane maintenant on va toucher le point mi wii de hiɓe sooɗo ka ngaani ma ka neydi ka gande ka diina ka feddeji ka partiji ka association ji haala ni on ɗum ɗo ko ka thérapie jeeya kono mbay dattu mum feƴƴi be sendoten ɗo kala ko dattu mum feƴƴi ɓe ngadday ɗo ko enen sikki si innama diina ko nafata tu yaltata ko enen sikki si innama fedde ma enɗan lorrara non ɗum ko ɗoygol aduna on ko ɗiɗi ɗiɗi zawjayn ko moƴƴe ko boɗi hiɗen andi si innama ɗo mbuuɗi hiɗen andi mbuuɗi bonni no woodi ɗum ɗon hiɗen jaɓi kono si innama diina naati jooɗi fedde naati jooɗi jaɓu ɗum ɗo fitta ka yeeso yaada e mum naati eyi ka ko honno ɓe sooɗorto ka ngaani ma how can you be brainwashed ko honno ɓe sooɗorto ka ngaani ma kon ɗoni soodagol e ngaani goɗɗo soodagol e ngaandi goɗɗo no waywa ɗi téléphone ji ɗi yiyata sa soodi ɗo téléphone ma a hocci ɗo téléphone a tawa e piiji buyno e mum ça c'est les valeurs gandal ngal jogiɗa a nedindini a piiji buyno e mum wawa ɗi tabintinde neɗɗo on e ko welatamo e ko nafatamo ko arugol sabota ɗin ɗon itta ɗin ɗon naada piiji goo tawɗi hoolinamo piiji goo ɗi hoolanoki tawɗi sabu ɗum ɗon hiɗa wawi mo huɓundade c'est lié au contrôle fop brainwashing tadi lootugol ngandi goɗɗo himme mum on ko waɗowo on ko ɗaɓɓi ko nde o huɓidotoma ko nde o waɗayma ko wiyete ko ala un objet arɓe ɓen ara ɓe waɗa colonisation macca nga ɓe andingal gandal mbile no andingal gandal karam ko baatini no andingal gandal politicien no andingal gandal neay ɓe needi bondi no andingal gandal organisé ɓe association ji no andingal gandal tout est lié à la peur
ko honno ɓe soɗorto ka ngandi ma. Ara non ɗon hino no ɓe gertano neɗɗo tawɗo no faala soɗade ka ngandi ma ko attoto ɗaɓɓude taw ko andugol e feema kala hunde. Ɓeɗo waɗi banadama si ala gundo ara o gayna kala faalaɗo soɗade ka ngandi ma o jangga e fiima taw ko an non jannatamo ko a hombo o etoto o anda ko a hombo fiyo waw wadde on ɗum fiyo waw huɓindadema ko ɗum wiyete manipulation fiyo waw rewnudema joɗɗine walline yaltine no o faanira o etoto taw o anda ko honɗum hooliɗa ko honɗum woni aqida ma ko ɗum waɗi sa jokki fedde a gaynaɗo parce que sa wi an ko ndeɗo fedde c'est très facile lotowo ngandi on si ari là c'est facile minen ko oɗo parti minen ko oɗo clan minen ko ngol ɗo leñol minen ko oɗo association minen ko oɗo c'est fini pour toi. Yo believe ko honɗum fiɓuɗa ko honɗum hooliɗa ɗum wattoto ɗaɓɓude taw o nanire ɗum ɗon taw o anda hi ko ɗum ɗo woni ka humiɗa ɗon o ɗimmun ɗum o ɗaɓɓa ko honto tiiɗuɗa ko honto tiiɗal ma ngal woni where is your strength honto doole ma ɗe woni banadama no mara doole naturellement mo kala no woodi ko tiiɗi e mum o ɗaɓɓa kadi ko honto lo'ere ma nde woni ko honto lo'uɗa hono hulla ko honto hersata honɗo wona falaka e ande ko honto wona tiiɗa ɗum ɗon kadi o janggay ɗum duuɓi ma lebbi ma jonte hara mo étudiude ma c'est ça la sorcellerie. Yani fi ñanne ɓe yaha ɓe yana e jiidirawoy e yummirawoy koye ala ɓiɓɓe tampugoy ko mbile fenata yewre mum ɓe acca mbileje on ɗon mbileje ko ñande karam ko batini ko ñande ñamirowo diina ko ñande ɓeɗo fof waɗay brainwashing politicien ko ñande politicien bonɗo naɓe fof ɓeɗo fof waɗay kala waɗowo brainwashing ko ñande parce que loota woni ngandi ma ndin o soodo e mayri o naada ton ko welatamo et puis il te gère o eto kadi o anda ko hombo hooliɗa golle naati an kaari ronkatama ko kaari o hooli nanan ɗo woɓɓe kaari kadi wi hunde kaari ustaz kadi wi hunde kaari ɓeɗo kadi ko ustaz yiɓe ɓeɗo kadi ko ceerno ɓeɗo kadi ko hunde kaari watta yiila kaari ko kaari nannira e kaari seedi tigge koy allahu akbar mo ɗaɓɓa o anda surtout waɗa ko systéme ponji ɓen kadi loota e ngaande ko systéme ponji liƴƴi jani ɗi ñaama to sukoy koy ɓe ɗaɓɓay ko mbo hooliɗa who you trust. Ko hombo yittema ko hombo jentotoɗa e ko hombo woni waajotoɗo ma hombo waajotoma ɓe ndaaray ko biddow jombo ɓurata ndaara ɓe jentotoma kadi ɓe nana siɗa wiya to gonga alaji kaari gonga ceerno kaari gonga foye foye kombo woni gonginde ɓe jentoto ɓe ndaara konto fa Allah maayide ko Madina fa Allah maayide ko Allah yawde aljanna ko adi Madina o maayide ɓe andi ko honno ɗum e aade kanko so maayi Madina o naati aljanna
si ɓe gayni ɗum ɗo hino golle maɓɓe arande ɗe ɗum ɗo wiyete enquête préliminaire so ɓe gayni ɗum ɗo bonɗo no mumñi bonɗo hawja bonɗo il est très intelligent araw jaɓay no gollitirde ngal ɗo gandal côté positif o nafayno ɓe gayni ɗum ɗo ɓe fuɗɗo noon ko wiyete kon brainwashing processus ɓe arana noon étape par étape c'est-à-dire si ɓe kayni oɗo enquête ɓe andi vala e hino ka woni ñaamude ɗon huɗo e hino ɓoggol makko ngol hino humuɗo mo hino kolombowal ngal hino qualité huɗo ko woni ñaamude ko c'est fini golle ɗe ngati ɓe hikkina ɗon noon hande kadi golle ɗe gollal arnal ngal ɓe fuɗɗoto wallinde ngal c'est l'isolement ko etagol weddine pottintine andi fedde pottintine ko e naade ka fedde na diina tun ko clan kala ko kupata goɗɗo e luttuɓe ɓe andi bana adama naturellement il est social mo yiɗi tawede e goɗɗum donc on commence par l'isolement ɓe adde e segment si ɓe addima ɗon andi ɗon a naati e hoggo wona ɗon ɓe loota ɗon ɓe sooɗo ɗon hiɗa ɗon ko ɗon ɗimmum ɗum ɓe yahana noon logiciel no e ma ɓe ɓentamo self estime yiɗugol hoore ma valeur ma on fof ko ɗon woni jaɓugol ko wonɗa ko bani adama mo wonɗa o hiɗa jaɓi hiɗa jaɓi ko wonɗa ko no wodi piiji ɗi yiɗuɗa tawɗi hiɗa jaɓi ɗi ɓe ara ko ɗon ɓe attaquata bam ɓe jiiɓa ɗum ɗo fes deuxièmement ɓe attaqa pièce ɓurɗo hittude bani adama jaɓugol hoore mum ɓe attaqa ɗum ɗon ɓe gera ha kun ɗon logiciel mum ɓe tunnina kum ɓe jiiɓa kum few kala ittakum ko gokku gaddete maintenant si oɗo logiciel ittama ɓe eto ɓe adde ka tataɓum ɓe to ono nga ɓe to ko ayɓe ono nga kon giɗo sadi ɓe holle ko haɓa wenta ko vs oɗo équipe e oɗo équipe bappa ɗon noon ka troisiéme position ñande ɓe yii ɗum ɗo ngaadima ndi ƴetti ɗum ɗo nde ñande ɓe fuɗɗoto andude golle maɓɓe ɗen battini ɓe fuɗɗoma noon ɓannidirde e yimɓe wawɓe wama e on clan andi sa yi yewtay ɗo wama haaliray ɗo wama donc haray combama falɗa wadde on contre ɓeyɗa haray voilà maintenant fuɗɗike réfugié ko ɗo noon ɓe fuɗɗoto salmodirde ɗo ɓe fuɗɗotoma yiɗude naya ɓunnum ɓe landoma noon ko wiyete blind obedience c'est à dire rewugol bunɗanka walla si ɓe hewti troisiéme position ɓe yi an tigiri hiɗa attaque kala ko wona wama ɓenna wala joni noon addanen mo diina bani adama e addane noon diina bani adama ka tawata hande kadi ɗoftare bunɗankaako sa yi kanko batinijo ya innu addiɗon ya addu nagge ya yeeyi galle maɗe ya dogu yalta ka suudu ma ya hokkitiri oto ma ya immoɗo ya naata e gaburu yalta ya ɓorto ha laaɓa lotoɗa biniri ko blind abandon c'est à dire hewtino sa yi ka jitra bandijo jattay ma kala ko marɗa tappe dampe sa yi ka suka bandijo c'est à dire hewti on feƴƴino troisiéme position ko ɗo sujjanta bani adama ko ɗo yiyata bani adama sikka ko Allah sikka no sa nata aljanna ko ɓewtawe oyi hay a yiidoyta e makko yaw a wiyam ko min wi uma ɗum hay on yiidoyta
tu seras déçu. Blind obedience. On wonno. Ɗoftare bunɗan ka tawi goɗɗo no mayana politique rewtiɗo, tawi goɗɗo no mayana leño rewtiɗon, tawi goɗɗo no mayana wogo dina woni maya rewtiɗon. Blind obedience. Est ce que taw ko wonɗa e mum ko hiɗa no laaɓanma laaɓanama ala l'esprit de discernement ko ɗum soñjuma, parce que tu as affaire avec un cannibale moko dam. Sa yi goɗɗo no debbo no jokka gorko hay ka nder yiite, o jokkamo ka nder yiite, wota natuɗo nde haala wi gani makko ndi lotama. Sa yi gorko no jokka debbo hay ka nder yiite, o anda ɗum ɗo ko yiite, kono o yaha few o naata ton, o acca ton jawdi makko ndin e dimmu makko ngun e tam makko e cellal makko ngal, hare mo wakkili. Oɗon min mi waajotako na mi waajotoɗo de, moi je fais la thérapie. Min mi waajotako de, par ce que ɓeɗo woɓɓe maɓɓe ko condamné à mort. Sa éthique ha a waaji keɓe, tu deviens l'ennemi à abattre. Yimɓe ɓuyno warede ɗo ko waajotoɓe ɓe. Maɗa acci ɗum moƴƴanene o warete, par ce que ngandi makko ndi lootama, ndi sooɗama e mum, o añete, o bloquete. Ko hatto gini ko thérapie. Ko thérapie on lootantamo temmeje ɗe na waaju. Thérapie na haala yurmede, haala woyi fosa fasa, haala wi na ɗum de. Thérapie c'est des bombes, ko bombuje, koko wuli na waaju de. Joabun ɗum ɗo ko processus de lavage de cerveau. Joabun ɗum ko ɗon woni dernier on ko ɓiyata kon testing. Joni noon ɓe créi robot mum, ɓe gomɗini, ɓe ɗaɓɓi yo kon gomɗin, ɓe ɗaɓɓi yo kon rewu. Maintenant ɓe testa noon, ɓe ndaara so ƴetti, ɓe testay. Par ce que kala mo naadaɗo e brainwashing haray kamɓe kadi waɗoɓe ɗum ɓen hiɓe huuli. Par ce que l'isolement on kenen no waɗa fuite. Kono waɗi si ɓe isoli o tigi ko fii o taw recevu ideji kesi, fii o taw yaw o yewtita e ɗimmojo makko, ma adenjo musidɗo makko, ma taw janngu deftere goo, ma taw jento e télévision ji goo, ma radio ji goo, ma taw yaw internet. Ko ɗum waɗi ɓe bloqué mo e ɗiɗo piiji fof, ko taw ha heɓu toon yewtereji findina e ɗum. C'est ce qu'on appelle l'isolement. Ta mema, ta yewtude o, ta jentorati, ta jangude deftere, ta jento ɓeɗo, ta natirga, o ta yaru nano, concentre, fewtu ɗon, ta nati gardien. Pourquoi on l'isole? Wonu ka parti ɗo, wota yeƴo, ta ŋaño, ta yaw nano, kamɓe ɓe yahay kala kaɓe faala. Ɓe change ay d'organe ɓe faalira, mais toi tu restes. Ɓe testay sa'i ɓe, ɓe testa formule arano on, si l'isolement on no jaɓi, si ɓe sikkitike fittun no arde ɓe bloqué ko, ɓe ara ɓe uddatinna no way kadi a yaltirta. Si ko goɗɗo ɓen hey wattan higa e ko nawna selli wonɗa jentade, a nanali ko hunde kaari on o nawna selli modi a wiiray ko hande fedde windi oyoy mi kornaɓe waajotoɗo. Modi ma wiima, min kadi mima Allah no wiina, Allah no wiina. Modi andajina mari modi goɗɗo kadi nde nawna selli ina yiɗi jantagal ma, kono karamato jame ngo wiila so faali tawa soffaɗe anda jina mari karama kojo ala giɗo ka hawre nde ɗo sona Allah. Sa wawata daranade haqqeji maɗi ɓe loota e ngani maɗi. Neɗɗo ko ɓattortoma fi makko na fi ma, joni on secret yalla yaw winda. Neɗɗo ko ɓattortoma ko fi makko na fi ma, ko an woni wiide ko diina ko dewgal ko feeju. Yaw winda kadi neɗɗo ko ɓattortoma
ko fi makko wona fi an ka arande lawol ko fi makko no gasa non si ni boy si sa yalla moƴƴini sendu do mais ko fi makko en ba wajara ba ko nyenyi ko fi makko woni arande do na fi ma goddo wadirta politique ko fi makko na fi ma na hay fi leydi ko fi makko woni wadiran goddo ko dabbirta jawdi ko fi makko goddo ko natirta dewgal ko fi makko goddo ko voyagirta ko fi makko si goddo ngo yanto to me ko fi makko taw ko adi wona an kadi fi ma e gonno ngadi wona fi ma ida wona papa solution lampe guerre na bartir donc o testin do alla walle si be testi l'isolement attaque on self-estime ɗon ɓe testi ɗon ɓe testi VSO o groupe ɗo VSO clan ɗo ɓe ɗo ɓe testi ɓe tawi ɗon mbiɗa gagnade ɓe testi blind obedience ɓe tawi rewgol banadama ɗon kadi hiɗa respecti ɓe tertoma say ɓe ara ɓe testa mais si ɓe artoyi ɓe testi ɓe tawi l'isolement on waɗi fit estime de soi ma on fuɗɗike artude VS habitat ɓe ɗum kadi fuɗɗike sanjuɗa fuɗɗike wiide modi banadama fof no mari suɓande mum c'est pas moi qui dois choisir pour les gens ils ont leur droit de vivre et de choisir c'est leur façon de voir le monde si tawi ɗon kadi fuɗɗike jiiɓade ɓe tawi hande kadi rewgol ɓe ngol ɗon kadi fuɗɗike jiiɓade wallahi lazim si ɓe réglima anday a yiɗi e iblisa ɓe réglete fi yiwɗo maw andani ay o yidino iblis andi yidugol e sheytan na problème wondugol e makko ɗum kadi na problème ay sertugol e makko si ɓe régli compte ma ayata woɓɓe clanjigo si tawi tun brainwash jet ɓe faami ɓe yippiɗi ɓe doga ɓe yalta leydi sona ɗum on le liquide automatiquement ɓe lanca jawdi ma nde won nasasinta famille ko gunde nde woni ɗon fijirde nde fijirtake moi je n'ai pas de clan mi ala fedde mi ala clan moi je suis libre comme des oiseaux mi ari bimbe mi heɓi joggu bireli mi yawde mi ñama je m'en fous du reste min miɗa andi ko seeɗa men wonde ɗo après je quitte woɓɓe lonto ko to jiɓata gurdam anda may merci Keita Ibrahim, merci Diallo Abdul Karim, merci à tout le monde, merci Montrambe Mozambique, merci beaucoup. Autant yen tutunte do toɓere joni en ara joni ka solution je ka lannode yewtere men en wii ko honno bani adama ngani mum nde lotirte ko honde tuma noon ɓe teɓɓoto yimɓe yewten ko homɓe façon yimɓe ɓe teɓɓoto aranen noon solution ji andi na fof woy woodi yimɓe a wata ɓe teɓɓare par ce que ɓe wata jantade tarika si goɗɗo fini o hewti éveil ka wiyete ɗon classe d' éveil so hewti ɗon dans la spiritualité o wata jantade tarika il n'a pas le temps ko goɗɗo ayi goɗɗo no jento tarika o lawali ta e natiriɗa e altiriɗa colum ƴawi colum cippike naggerimi ɗum ɗeɗa natiɗa ɓe gañoriɗa say o wata janta tarika woodi niveau d'éveil sa yo janta ko tarika tu s'en fiche de ça tarika pourquoi tarika no heewi beppat e manipulation donc ko homɓe yawata yanude e ɗum ɗo aranum ɗum e yimɓe yanay ɓe ɗum ɗo ɓin ko neɗɗo tawɗo himo e déception amoureuse c'est à dire o perdi mo o weldi c'est à dire o yani e divorce ma o serti e kale makko mo yiɗi dow dampimo ma o perdi golle makko ɗen ma emo ka laawol sans abri ma mo mari mental illness mo mari nawnare hakkil boyno wondi ɗo e nawnaje hakkil kono yimɓe ɓe ganda bosɗo mentalement so malade
ko ɗum rento e yawgol weera ka yimɓe ma werna yimɓe. Les gens sont malades. Ko immoto nyande go hirsa bi kumma ko ngaranda o anda ko warrani ko o anda ko jogi ma goɗɗo immo hirsama o anda ko waɗi. ɓe ɗo ko yimɓe si ɓe heɓi ɗi probléme ji ɗo ɓe anda ko won thérapie. ɓe yaha ɓe woppodira e batini e bile ɓe feetina ɓe jiiɓa gurdam maɓɓe ɗam. Donc iɓe ɗaɓɓude refuse, iɓe ɗaɓɓude daɗirgal. ɓe ɗo yiya ɓe tun andita ɓe lootowo ngandi yiyay ɓe tun andita ɓe récupéra ɓe imo andi ko ɗum ɓe faala koko deƴintina hakkille maɓɓe ɗe, koko wallitoɓe, koko yurmina ɓe. créé ɓe association ji fof no andi ɗum ko fen ɗon ɓe profitata ko segelere ɓe récupéré. ko ɗum waɗi prends soin de ta santé mentale ko enen yabitiɗo gaɗa jono yabitiɗo konno o jonnata awa o jonnata e hunde ko konngol tum konngol tum ye konngol ko lekki ɓurana gonno jonni en ko kalimatullah ko nguɗi Allah kono ndaaru ko ɗum ñawdi ko ɗum geni kono ɓurana jonnuma ɓurana jonnade koto matériel fotte karam ko batni o jonde binire parce que comme tu vis dans la matière jiɗa yoni kala ko hato jinna mu yiɗa wondi mu koko holla e ma ɗum ɗon mankirma. Merci Bachir, merci beaucoup. Donc ko lannode yewtere men ƴetta e ɓanayi en yewtuɗo wako politicien yewta ƴetta e des solutions yaw gollitiron ɗum ɗon. Je dis ça faisait partie de la thérapie. Mais date mum lanni kala ko date mum lanni on divulgue ça maɓɓe go nafitoro. no wodi goɗɗo fewnɗo emo e nder suudu mo toñede, no wodi goɗɗo fewnɗo emo ko kaso, no wodi goɗɗo fewnɗo emo ko laawol, no wodi goɗɗo emo e nder drogue, alcool, coupeur de route. Donc lui aussi il va en profiter. Les gens qui ne peuvent pas acheter des thérapies may ko woni ɗum woni yaltirde nde yaltirgal arana ngal. Don't believe all that you read. Ne croyez pas tout ce que vous comment on appelle ça en français, vous lisez. Wota holo kala ko wonɗa e janggude e journaliste o e gokkoy ko sooda koy ko ɗum ɓennata des vendus. yiɗa koye winda e sittu e beppale loota ngani monde hara ko goɗɗo. Il y a une main noire derrière ces gens-là. Aux journalistes ko yata ko sodaɓe woɓɓe maɓɓe ko gongina beppale ka hakkille yimɓe ɓe ko waɗa propaganda. defte goton no winde e kalanji e feddeji ko fi lootugol ngane ma ni fiyo leyɗele ɓanto jawle maɓɓe ne ɓanto politique maɓɓe on yaaja aada maɓɓe on yaha sikka leydi maɓɓe ndi no ɓuri leydi maɗi, sikka coñce maɓɓe ɗi no ɓuri coñce maɗi, sikka haala maɓɓe kan no ɓuri haala makka, sikka haala maɓɓe kan ko haala aljanna. wota hoolo kala ko wonɗa e janngude ko ɗum waɗi ɓiɓɓe maɓɓe si ɓe yiwi ka école e to uddita kayiji maɓɓe ni tentini ko wiyete ko histoire. hay si tawi a janga udditu kenen sappoɗa nder to inna ɗum ɗo ko fenade nene ɗum ɗo ko beppale. L'enfant va s'habituer à ça, on appelle ça l'esprit critique. O sutta ɗum o wowta sifa ɗin haalaji sappoɗa tere kadi rena no ko fenade ba ko fenade ɓe beppu ko non gayuri tafirte na ko soto e ɓawde kala ko haalana samina watana samina wat na ɗum ko fus no laba no foti ko needi ko fus nafata gayru ndin nafata. nara ɓen nana oɗo ko fima o mayani ɓiɗɗo ma o warete ñande go fuufaku o herojo ɗo ko fimon o nangira ko fimon o bebbale
goto mayanta goɗɗo woɓɓe ɓe maayi tawi 15 kilo d'or 20 kilo d'or iɓe awli iɓe mara ɗon nene gotojo o walda o ko fi goɗɗo mayan te criminel innu ko fenande o na fima mayan o wurali fima ñalla lanno mi ɗamar ndiyan ko yara ɗamar ndiyan laaɓuɗa ka oɗo mon ɗo ɗamar ndiyan laaɓuɗa o bon ma wuran lanno mi ɗamar ndiyan laaɓuɗa nda ngala tifoyde ko wuran ma on to ɗamar laawa gamba won ma wurande joboti. Don't believe all that you read. Si goɗɗo jombi mana o moƴƴaki ma ta goɗɗo halanen goɗɗo naɓima leyɗe o moƴƴe ma on to goɗɗo naɓima le o moƴƴaki e ma ari hen aucun cadeau, il t'a pas donné de cadeau, hein? Il n'y a même pas de cadeau. Si goɗɗo heɓima o moƴƴaki e ma puttere moƴƴere min kay woɓɓere ɗo si landano ɓennano ta heɓan wallahi woɓɓere ɗo si ɓe landano Allah wiya ɓe may yamda naɓde ɓarna ɓenna heyta naɓan ton min falaka ñamude falaka wonde niidi falaka wonde hato jinni boyno ɗo si Allah landinoɓe ko aduna wonda rena min ta naɓan ton je n'en ai pas besoin mais jangala non falaka ñamde falaka bugare falaka sonja so goɗɗo heɓima o moƴƴake ma putere est ce que ɗa to jinnu heɓede ko ɗum ɗo aɗa landa est ce que ɗa to jin tawa heɓede kanko wino faala ɓiɗɗo ayo dakko kan wino faala baba ma nene non waɗna padi a waɗno demande ko kanko waɗ demande taw yo danko si o dankike noon ko heɓi kon nam ɗon no faama so jonnitima haqqeji maɗi ɗon no faama ono heɓima moƴƴike ma no o naɓima leyɗe o moƴƴike no ko cowno cara borɗo barɗa o je disais brainwashing heɓanima ɓiɓɓe moƴƴike ma ko pour coñdia aduna goɗɗo heɓani ɓiɓɓe moƴƴo e ma woɓɓe ne macca ngago wande sakuji leurs enfants tatabun non don't buy into fear ta sodo e kulol soda suudu ɓayda huli soda oto ɓayda huli soda ɓaya hulɓinama soda suudu kartal ɓaya hulɓinama ta sodo e kulol ko brainwashing sodo tawa kulol no ton ta jaɓo bugagol e kulol simi bugaji ko ɗum waɗata simi natal kafedde ɗo ko ɗum heɓatalan simi tawaka ɗo ko simi maayi kamko surratalan ta naato e ɗum haaju fure wo ala surrede fure hato jina e surrede ko wuuruɓe ɓen hato jini surrugo fure haaju fure ɗum ta ɗum mafene e haaju fure wo ala e lotowo haaju fure ala e sifa ko gonɗa nande fof sa nani liberté totale c'est le cadavre goɗɗo innima il est libre innumo tu n'es pas libre d'abord ñande mayiɗa wonɗa vraie liberté ma bago ambasirray ma kamela tatalla sbere bidda faka beta ɗum fogo ha jola ko garwande loto watta ñiiɗa yimɓe ɓen ɓewɓe wonɗa weltanade wonɗa yude no moƴƴade e ma watta ñiiɗa ɓe mari deftere suuɗande ɓe moƴƴi an ko politique ɓe moƴƴi an ko diine ɓe moƴƴi an ko association non ils ont their agenda caché
watta yiɗa ñaygoy kono c'est à dire nendi jaɓata laaɓan. Merci pour le verbe. Donc ça c'est la solution. Ko yaltirde ɗen fof ni koɗe fopp ni hunde ala e kono no wala ko ɗum ɗon sattide. Si goɗɗo yehi ha nanirima joni ala ko o tiɗi waawi fof ko ɗum ɗo jokki ko Allah muñ condamné à mort tawaji woɗe. Il est condamné par ses bourreaux. L'autre bengane makko ni waɗno bogoro saabi on hawkam sa fijiri wajagoloɗo si o bloquima ko andaɓe. Donc aray koɗo wonde hattude hande meɗen salmina meɗen weltano kala wonɓe tambitade oɗo page no wodi wakkiliɓe dariɓe fi oɗo page luttu sendude ko wiyete kon éveil. Ala ko bani adama ɓuuri hato jinde hande hewtiti ko wiyete kon éveil, awareness sifa ɗum ɗo. Ala ko bani adama ɓuuri hato jinde hande ko deƴinantamo wonki hankin hari c'était le matériel, dongal cuuɗi, dongal ɓiɓɓe, dongal hajjuji, dongal matériel. Mais ka wonden ɗo hande ko minimalisme, c'est à dire ko ɓurɗo jogade ko fanɗi o ko mbuttini koɗo wonɗen goy. Parce que toutes ces choses là nous facturent. Donc miɗen weltani kala wonɓe sodde lekki ɓuuri jeeɗi ñugal, kala wonɓe sodde thérapie nokku o ka wonɗo mbeɗen saminao miɗen lando so tawi vous évoluez très bien dans votre thérapie. Miɗen weltano wontiram ɓen États-Unis Ceerno Diallo, Dieynaba Seydi, Monsieur Boubacar, Hafizio, wontiram ɓen Angola Dansokho Mamadou Souré, le grand opérateur économique, wontiram ɓen France Monsieur Saliou, Madame Fatou. Merci beaucoup ma soeur Fatou. Merci wontiram ɓen Belgique Madame Diallo Hassatou. Merci beaucoup à tout le monde. Kala wonɓe men sodande thérapie, kala wonɓe andutude, nous sommes ensemble. Si tawi ala musidal ka aduna ɗo nawna selli ko musidɗo ma. Oui. Si ala weldiɗo ka aduna ɗo nawna selli e la. Si ala mo yewtida ka aduna ɗo, je suis là en tant que de la même famille spirituelle. Salam alaikum wa rahmatullah.